Birma тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үйдің ұсақ құралдары. မီးဖိုချောင်ချိန်ခွင် Ас үй таразысы. မီးဖိုချောင်တိုင်းမှာ Ас үй таймері. မီးဖိုချောင်သာမိုမီတာ Ас үй термометрі. ဖန်နေ Құйғыш. ကြက်သွန်ဖြူနှိပ်တံ Sarımsақ қысқыш. citrus ညစ်စက် Цитрус сықыш. အာလူးခြေတံ Картоп езгіш. ပီဇာဖြတ်ဆက် Пицца кескіш. မီးဖိုချောင်ကက်ကြီး Ас үй қайшысы. pastry brush Кондитерлік қылғалам. အေးခံရက် Суыту торы. အိုးအောက်ခံ Ыстыққа төсеніш. ဂျားဖွင့်တံ Құмыра қақпағын ашқыш. ရေခဲတုံးပန်း Мұз қалып. မုံညက်ချစ်တယ် Қамыр қырғыш. ဂျုံမှုန့်စစ်စကား Ұн елегі. ပါချမင်းစကူ Пісіру қағазы. ဘေကင်းခွက် Пісіру қалыпшалары. ကက်ကိတ်လိုင်နာ Капкейк қағаздары. တွားကြားထိုးတံ Тіс шұқығыштар. တစ်သားတန်စို့ Ағаш шампурлар. မီးဖိုချောင်ကျိုး Ас үй жібі. ချိတ်ကလော့ Дәке. ပိုက်ပင်းအိတ် Кондитерлік қап. ချစ်တယ် Үпкіш. ငွေတယ် Бұлғауыш. မုံလိတ်တယ် Оқтау. တိုင်းနာခွက် Өлшеуіш стақан. တိုင်းနာစွန်း Өлшеуіш қасық. စကား Елік. ဖူးဖောက်တံ Консерва ашқыш. ပလင်းဖောက်တံ Бөтелке ашқыш. Hane.
မီးဖိုချောင်းသားမူမီတာ သွားကြထိုးတယ် Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards Luna com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.